Da, neću. Ponovno, neću razgovarati više. Šta? Hoćete mi reći za razlog zadržavanja? Ponovno, drugi put u tjedan dana. Ja se izvijem, nemojte mene snimati, zaista. Vi ste odabrali da me se drugi put u tjedan dana zadržava. Gospodine, nemojte me snimati, zaista nisam javna ličnost. Zbog čega sam zadržan? Molim vas lijepo. Domagoj Margetić, nositelj međunarodne presne iskaznice. Zašto sam zadržan? Zašto sam zadržan? Imam pravo znati. Morate mi reći ono trenutka... Granična kontrola je u toku. Nemojte me lagati. Zato što onaj razbojnik Aleksandar Vučić naredio da me se ovako maltretira na granici. Nemojte me snimati, uopšte me nemojte snimati. To je moje privatno vlasništvo, nemate pravo. Ja imam pravo znati zašto sam zadržan. Hoćete mi reći razlog zašto me ponovno privodite u postaju granične policije? Šta radite? Onda se ne moram odazvati. Imate dokumente, sve vam je na skeneru, sve vam je na ovom. Zadnji put ste rekli, ne uhitite me. Znači nećete vidjeti? Ne, jer vi mi kažete da nisam uhićen. 2 puta u 5 dana me maltretirate. Ja sam novinar, ne kriminalac. Ja sam novinar, ne kriminalac. Dobro jutro. Drugo pitanje. Da li želite da razgovarate, da pre završimo s vama priču, da nastavite put? Zašto? Da, ako mi odgovorite zašto sam zadržan i na koje okolnosti ću razgovarati. Na ovlašteno lice koje će vam to reći. Gospodine, ne možemo ovako. 2 puta u jednom tjednu, ne. Vi mene ne razumijete. Dakle, pa što ne odeš, ljudi lepo pitaju, brate, daj.